Right. Hampir habis teman-teman. Ayo perlawanannya ini mantap. Tarik nggak usah? Hah? Tarik itu. Paling yang berdating. Jadi terus bang. Coba pun itu bang. Takut kita nyangkut dia. Jadi Bandri kena tangan. Gila teman-teman. Oh. Paplung dan lam kurung ya. Jadi Bandri. Terekam ah. Tadi itu kepalanya aja nampak. Iya. Bayangan Bang Andri ya. Jadi teman-teman Bayangan sempat aja. ngerekam tadi. Ah. Karena pertama Om Iqbal nembak tadi. Om Iqbal yang nembak. Ikannya nggak lari cuman geser aja. Ah. Yes.